E, pa nama je gotova jedan deo trpeze, je li tako? Da. Peciva su gotova, i kiflice, i proja. Evo još malo kiflica i sve je gotovo. A znate što sam primetila? Da su se kamermani najviše obradovali. Ste čuli? Štrudlama. Pa kažu, lepa je, kako su izgovorili? 100 jezika govori. Tako je. Pa, Miloše? Izvolite. Tebi nije teško napraviti kad imate najboljeg kuvara, je li tako? Ti si pobednik na drugoj pekarijadi bio. Jeste, ja sam pobednik u kategoriji burek sa sirom na drugoj pekarijadi. Aha, sa sirom. I čemu je tajna dobrog bureka sa sirom? Jer u siru ili u korama ili u... Tajna je, najvažnije su dobre sirovine, kvalitetne. Potrebno je da volite to što radite. A kako da znamo da li je sirovina dobra? Da to isto moramo, to je isto tajna. Svaki majstor ima neke svoje tajne, tako da neće da otkrije. Biće nam pekarijada i sada, je li tako? Tako je. Tako je, ovo je treća pekarijada po redu. Počinje 17. maja, do 15. maja su prijave. Ove godine imamo 4 kategorije. Prvi put imamo 2 nove kategorije, štrudla sa makom i pizza. Imamo umjetničko djelo i imamo prazan burek. Umetničko delo? Tako je. Šta je umetničko delo? Pa to se tijesto radi, bit će na temu tradicije. Dobre. To je posebno tijesto opet koji svaki majstor ima svoje kako radi. Meni ovo se izgleda kao umetničko delo. Hvala. Da. I imamo 5. kategoriju, to je za mlade pekare od 16 do 19 godina. Oni će da rade pogačicu sa čvarcima. A kakve su vam nagrade? Za sve kategorije, osim za mladog pekara, su 100 € u dinarskoj protivvrednosti. 800 €? Tako je. A za mladog pekara je zaposlenje u struci. O, pa to je. Posao dobije. I posao ili pekar. Tako je. A jesi ti dobio posao u struci? Ja sam pobedio, dobio sam novčanu nagradu. Novčanu nagradu. I šta nam preporučujete da probamo za kraj? Pa sve redom. Sve redom. Dobro, ste čuli, svi su vrlo raspoloženi. Samo da kažem još da se možete na pekarijadu prijaviti na zvaničnu stranicu pekarijade, mailom ili na broj telefona 062 208 818. Čuli ste. I kako vi znate da li je jelo dobro? Koliko morate da probate puta da znate da ste uspeli? Stalno probavamo. Stalno? I stalno neke nove recepte probavamo i radimo. Koliko onako malkice samo štrpnete ili morate da... Pa zavisi kako ko. Najlepše, hvala što ste nam ulepšali Hvala vama. ovo uskršnje jutro. Ostanite uz nas i vidimo se uskoro.